गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या पणजी ब्लॉकाचो अध्यक्ष प्रसाद आमोणकार आनी ताच्या टिमीन काँग्रेसीचो राजिनामो दिला. बेरेस्तारा पणजेन पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचो राजिनामो दिल्ल्याची म्हायती आमोणकारान पत्रकारांक दिल्या. काँग्रेस पक्षाचे नेते नागरिकत्व कायद्याचेर कितेंय उलयतात ते आपणाक मान्य नाशिल्ल्यान आपणे आनी आपल्या चडशा वांगड्यांनी काँग्रेस पक्षाचो राजिनामो दिला, अशें प्रसाद आमोणकारान राजिनामो दिवपाचें कारण स्पश्ट केलां. प्रसाद आमोणकारान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक ताचे बरोबर काँग्रेसीच्या उत्तर गोंय जिल्हा समितीचो सरचिटणीस हिनेश कुबळ, उत्तर गोंय जिल्हा समितीचो मायनॉरिटी सेलाचो अध्यक्ष जावेद शेख आनी शिवराज तारकार हजर आसले. आम्ही एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतला दॅट वी आर रिझायनिंग फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस मेंबरशीप. आम्ही हे डिसिजन फक्त 2 रिजनां खातीर घेतला की वी अपोज द रॉंगफूल stand taken by the Congress party on CAA and NRC, a Citizens Amendment Act and National Register हाजेर citizens हाजेर. So आणि second thing आमचे आसा ते the working of the Congress party, we are not in favor of that with regards to these issues. म्हाका दिसता as a citizen of India आमी हे CAA and NRC welcome करपा जाय because which is really in the interest of the people of the nation, and at the same time oppose the stand taken by the Congress party with regards to this. As a opposition party, म्हाका दिसता Congress should be critical, but not especially when something which is in the interest of the people. काँग्रेसीक आतां कितें संवय जाला की खंयच्या खंय वावता, they don't see what is good and what is bad for especially for the people of the nation. Goa तुम्ही जाणा आसतले is known for peace and harmony. I urge especially people of Goa just and the nation to just go through the Amendment Act and decide for themselves what is actually good and what is bad in this Amendment Act. They'll themselves realize it, right? And last म्हणजे I request Congress party not to spread rumors and mislead already a sensitive section of society which are already going through this, and just to take political mileage. Congress should not do this. Whole block म्हणजे almost सगळे almost all the members have already resigned. आम्ही आमचे ऑफिशियल रेजिग्नेशन दितले ॲज मेंबर्स फ्रॉम आमचे प्रायमरी मेंबरशीप अँड ऑल पोस्ट विल बी रिझायनिंग फ्रॉम दॅट. ब्लॉकाचे मेंबर तसे 30-40 जाण आसा आमचे. हय सगळे म्हणजे मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एक्चुअली इन फेवर ऑफ दीस एंड थोडे येना आसा तशें आसा डिपेंड्स. हय पूण आमी जे मेन पोस्टार आशिल्ले ते चडशे रिजायन जाले ऑलमोस्ट सगळे. सी मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन फेवर ऑफ हाऊ थिंग्स आर गोईंग अबाउट रायट नाव ऑन द वर्किंग. सो ग्रॅज्युअली सगळे एक एक करून रिझायन जातले, बट आम्ही एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतलं की आम्ही 4 जाणां आज पयलीं रेजिग्नेशन दिवन तो ब्लॉक हरशी म्हणून इट्स ॲज गुड एज नॉन एक्झिस्टंट.